Ibu napi mantan karyan ibu Israina bu. Berdagang dia. Napi mantan sana ada ibu. Ya nari minggu dia ada pipat, bubuh, kukus sinyin, kukus selau, sangrai. In kesarian dia bubuh mantan sarang kukus selau. Oh, sira biasa nene numbas. Bi sarang akeh, Hmm. wendan 50-an, belanja kan dia. Nak uli di Jawa mantan nih bu. Sakeng desa dia wendan, sakeng luar desa wendan. Oh, Kenten. Sampun suwe bu madolan. Sampun 7 tahunan. Oh, Kenten. Napi mantan ane paling laisa dola-dolan ibu Bubuh nih kau, Bubuh napi nih kau. bubuh beras. Kengken cara ane ngaria bubuh beras bu. Ane ping pertama ngai basan bubuh dia ngai sahur. Sahur nih kau lakar jinyo, daging baso lengkap. Kongseng tiang 2 jam. Malih hincuk tiang. Pengendan benyang nih jam 10 tiang pun bangun. Nih dagangan. Bubuh ini kau yen kilo long cedok tengah. Iya, nih basnya kilo. Tiang ngai bubuh 2 kilo. Pun Kenten. Kenten setengah jam. Ampun lebang nasi daging tiang kelapau. Oh, nikau mantan cara ane ngai bubuh. Nge menak daging jangan bedo. Nge Jangan napi mantan biasa ane Jangan deman-deman don kena bu. don selo nih kau. Hmm. Nge daging kacang bara gecok. Oh, nikau. Nge Jam kuda ibu mulai mendagang. tiang jam 6 pesu jam 6 semang nih kau. Paling lambat jam 7 mau seberapa tiang pun balik mulai. Ibu medue warung pedidi napi ijo ibu mendagang. Dan tiang-tiang lah warung di Balai Banyar tiang dagang. Oh, di Balai Banyar. Nge Yen araino aji kuda ibu man mendagang biasanya bu. yen bubuh mantan boleh ji paling keras ji 70 2 kilo yen bubuh mantan yen daging selau 102 aso boleh. Yen batin nih kira-kira kuda man bati bu. Yen hari Minggu tiang man 50. Yen kesariannya paling keras 30. Nah rameannya petang dasau tiang man. Oh. Kesariannya 30 ampun boleh tiang. Yen sedereng nyemak gaya mendagang napi mantan ibu nih ambil ibu nanen karyo nih. Menggenap yang kecari boleh. Oh, kecare nanur napi mantan dicari bu. Tiang ngedek niki di tempat siring. Dicari tiang mesti dagbun. Ibu enten mubuh-buhan. Kan mungkin dan dumun tiang boleh mubuan bawi mungkin ampun karin kurang dia sakit tiang kan ngidang beli kucit. Pangyang dumun pidan tiang lah modal kan niko tiang beli kucit. Oh, Kenten. Nggih. Tan kenyal yen mendagang setiap sembangan nih ibu. Ih kenyal caro triple awak tiang iman ngoyong wai jago gawat tiang. Kenyal pun mod tapi tan wentan gawe nene lakon tiang pangnekang pis. Engal. Niko nepleng engal kang pis ngon tiang ulah kan. Niko jalan dia. Oh, Kenten iki. Nggih. Nggih esuk semua bu nggih. Nggih mali kang sarang.